Ay, Berhelyaw! Ay, amaw! Berhelyaw! At dito kulungan ti aso. Digdigusig ni Blackie. Apay iya. Ay, nalakay! Ay, imawag dyan anak ta, kat agipawit ka no iti kwarta pagpa-repair dito balay tayo. Ha? Aya. Akit na siya at ano kasta. Ngam impagnusan nga gunget ti karuba. Anya ko mabibiyang ti karo bangay. Apay aya, day tamanan ti panunutom. Win tayo di nagipatakder dyan may sa akaruba tayo iti dakil abalay na. Kat natak-tak-tak. Taad da kontrabida akaruba. Ay na, awan lat kabutang ko no siyak. Apay ko mapagproblema am ti karo ba? Anya ko mabibiyang da. Hey, agpinos tatabite. Umingar dya karuba ta lumakita na amatarimaan ti balay tayaw. Ay, awan bibiyang ko nga uray umarikakak dita. Yad adaki di atap nolom na diti apal. Sutil ka magamin doon at dumabite. Amum lang arot anaapalan. Ngamiyad adamit timang papaapal kinkwa niya. Baybayaan man day ta karo ba? Saan nga iso ti pagproblema am? Planuam ki dia na imbag. No kasano ti pamahiam amang papintas diti balay tayaw. Bakit? Addan ti truck anaka iluganan dagiti materialis. Kasano ngay? Pangipagnaan tayo ngay. Di tabatog ti karo ba Inka ipakadan Apay masapaw. Kasi good mga di tati pangipagpagnaan tayo itilugan no kwa. Uwain, yung pasaray agungit no adamag na dita sular na. Masapol nga ipakada. Dasay-saya at no ipakadang pa nga umuna. Tapnawan ti makunana. Nalang araw. Mapanak di tabalay na. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Umayak man, ansing. Nay, anyat gagaram bete. Umay kulak ko maipakada, nga ilabas mi kumadjay truck, anak kay luganan dagiti materialis ti balay. Ta, patarimaan mi man tay balay mi. Nagpawit nga min dya anak mi, iti pagpatarimaan mi. Ay, dakkel ti truck alumabas dito. Amangan numasagid na dagiti mula. Nalawa mo to'y paraan nga mansing. E manay to, pa'y tay dakkel atrak ti may sa akaroba tayo, idi. Basta man jak, di dakpilitan no talaga ajak kayat bete. Agaapa tayo no ipilit yo ti kay kayat yo. Uray italaeng, ansing. Nagadungamin di karga ti truck. At damat sa bali adalan nyo. Ijay at ipangipagnaan nyo. Wen angam sana makastrek ti lugan, ijay ansing. Marigatan kami met ano ba layan miki din dagijay. Ay kat problema yu daytan Apay ngamin akon di patarimaan kayo iti balayo. No awan met gayam pangipagnaan nyo iti aramatin nyo. Alan ansing. Kasla di tay maagkakaroba met. Pasensya kayo ngam jak kayat. Agruam kayo metan. Adaw ti madalapos yu dito'y paraangak. Mang-hire kayo iti helikopter. Taiso ti pangiluganan nyo kadagita materyales yo. Anyat ko na ngay. Di na makayat. Anya, kahit kasano nga rutan pa kahit. Sa pinagdadagsin dagiti materialis, simentaw, hollow block, and daduma pa'y. Iso ka ti masorsorotan? Ilibas tayo nga isirak ti truck, iji parangan na. Anya, kat nga wala ngay. Saan? Tayran na tayo ang nakaturog. Ha? Bakit? Kitayom ka ti? Jay? Jay dalan aparaangan ansing Napunumutin iti mulakin batbataw. At dapat hiro anay balandray jayan eh. Ha? Ay. Talaga nga inggagaranan nga ingkabil dagijay. Tapnawan makalabas. Nagalas at talaga ti ugali day tabakit. Natangken ti puso na. Awan konsiderasyon na. Baybayamon. Bunagan milatan lagi tinagatang materialis. Addan to la kasapulan day tabakit Makita na. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Hello, Julie, anak ko. Hello, Nanang. Kumusta? Nairugiyon timang patarimaan di tabalay? Parugyan mi pailain ton bigat anak ko, tabi si ita ti karpintero akalugaran tayaw. Ah,
kasta aya. Alang nga rod, parugyan yun, tani, umadanin ti pa nagtutudo. Wan anak kaw. Ay na, agyaman kami manan. Pumintas ton ti balay tayo. Awan anyaman na nanang. Tapno na pintas met ti balayo Tani, nagpintas amin nun abalay ti kaarubayo din na. Day tala balayot sa anon. Ay, iso nga ro na maragsakan kami lao. Nay, kamaw dyanan na mapadasan mi langan ti makabalay iti napintas. Sakbay amatay kami iti amam. Nagdakkel ti mulagat jay kontrabida karoba ditoy. Mas daaw siguro. Tagimatang kami iti materialis. Ala, baybayan nyo dagita. Basta awan madingar aramidin nyo kadakwada. Awan problema. Wan Tsak lakabutang da pada ka bakit? Di ora ginabbo kami kakabala. Ay na, di kay makigabgabbo Maditikas na. Masuruna nga minodaduma. Mitikulo sa dayjay. Yad adaki di ati mang papalkan kwa nanukwa. Madi Di yun tutupan nanang. Jak kayat ama kayo. Aginggat di da kay an-anuan, baybay anyo lataidan. Nawatan nyo nanang. Malala. Wunan anak ko. Lumabas kami pa, Nana-Anseng. Nay, da kayo magayam, Mirno. Pasensya kayo, Nana. Nakipagna kami dito'y paraangan nyo. Tas shortcut nga main. Okay laeng, Mirno. Apay, papanan nyo aya baro. Dito balay da, Nana, beti kin Tata Berhel, Nana. Da kami nga minti inalad ang agkarpentero dito balay da. Ha? Apay? Adda permit da akong di aramid iti balay. Ha? Ay, diya ka mo, Nana. Patarimaan dan sa laang. Ay uray pay, di kay mapmapan, Mirno. Ang mga numairamraman kayo. Damagan nyo pa'y nga umuna no adda permit daw no awan. Sakbay nga trabaho kayo. Saan na masapol, Nana? Basta agtrabaho kami latan, Tanay, sayang dal daw. Alang nga rod, mapan kayon. Inton maminsan, di kay magmag na dito yan, na? Ha? Didak mo ila dengdenggan. Ala, pumanaw kayon. This drama is owned by Jenna Elmoy the Drama. Berhe, lakay! Ayabam dagita kakadwa mong tag merienda kayaon. Nakaluto akon iti hot cake. Wait, umay kami, bagay. Ay na. Nagmaya tabuy-buyaan. At tinaalas abalay may pumintasan iti mabit. Bete, rumwar ka man di tayo naladan nyo. Niswa pa nga ansing. Apay mangatan. Apay aparwaran na kanseng. Basta umay ka ditoy, tadala kayat ko adamagan. Sikatada ka sa pulan na, di sikati umay ditoy. Ditoy tangag sarita, tamangan nuko na inyo at trespassing nga. Nagluko mo day tapada kabakutan. Apay aya! Apay, adda permityo akong di paaramid iti balayo, bete. Anseng, agpatarimaan kami laeng, tanay, marmarga ayon ti balay may. No agbagyo'y tinapigsa, maitayabang ti balay may. Awan bibiyang ko no maitayab bunuan niya. Ti damdamag no adda permityo. Ken impakada yu iti barangay, ti panagpatarimaan yu iti balayo. Ken apay, nangalaan yu iti kwartayo, ket manumutlat sweldo di anak yu ijay abroad. Mano matatawanan nga da ija abroad ta anak may. Iso anak ka urnong mabasitan Oho, jak pa tiyan. Apay nga ijay ka anak ka. Awan paylat urnong na nga aging gaita. Ket agpadamet apagilyan ti ayan da iti anak yo. Agpada da iti sweldo. Kuwan tanabisyo mga may dagiti dadakkel na. Kanadapay la aanti na, apaw-pawitan na. Asino nga aantina? Siya? Ay, tanangam ti panagsasaumbeti. Tauray agmay-may sa ak ngagbibiyag. Saan ko nga ugali ti mang namnama iti sabali a tao. Ay, nawanan ti sabali nga ibagam, inak ituloy yan tararamidak, anseng. Tay kunak bete ingkay mangala iti permit yo. Kunak tumad nga minkin ka bakay. Agunget dayta akaaruba no mapatarimaan ti balayta. Bye-bye, ama.
Awang makarbangan na makibiyang iti dayta. Ay, unay met ngaminan tigaladay ta padam abakit. Manakibiyang lang aruday. Agumpay. Huwag nga ruda Kahit nakaluto kan. Aya ba akong dagiti trabahador? Dandanain. Madamdama pa'y basit. Tanay nasapa pa'y mo't. Alang arod. Tayo nakmangirwar iti ice iti ref. Hoy! Da- Grabe mo't day ta na ariwawayo. Kapsutan nyo mo't ati pa nagmartilyo yo. Nakapigpig sapay ta grinder yo. Maturog na tao. Ay sus. Umari kakman jay bruhan lakay. Baybayam. Di mo man tutupad. Panunutan nyo mo't ati karo payo. Apay, da kayo lang ayati tao ditoy. Ay, Ala, taya ba akong dagiti trabahador tamanganing? Inkaagaon, bakit? This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Merno, da kayo tay limabas idikalman ijay balayan niya. Ha? Ne, sana na. Tay parit yumot amag na kami iti paraangan niyo. Asino kumangay ti magna ijay, kat da kayo laang mo't. Na minsan lalim mabas kami dyan, nana. Di min inulay. Tay parit yung nga raw. Natukol nga min tay sa nga ti marunggay ko. Pati marunggay takawon da. Ay, diyak amo nana. Awan amok dita. Apay, anyat sindayo idikalman ijay balay da bete, Merno. Tinula amanok, nana. Nasagpawan iti papaya ken bulong ti marunggay. Ay, isuda nga rod ati nagtakaw iti marunggay ko. Ha? Ha? Diyak amo nana. Damagan yung tulangan kadakwada. di kag pabasulatan iti saan mi mga ramid anseng. Apay ada ebidensya ada kami tinangtakaw iti marunggay mau. Kanapay masigurado manatakaw kamo matanapig sa ti angin iti kalman ti malam. Nagtudo nga raud. Ang mga nunas paklaang. Nunas paklaang, adda ko maijay tinatukol asangana. Ngam awan mo, binilang ko ti sanga di marunggay ko. Kabisado klaunay. Kanda ko na ni Merno ang nagsida kayo kano idikalman iti marunggay. Wan, ngam ginatang ko iji ili day jay. Ulpod, palusot. Di kay ngamin agmula iti marunggay yumat, tapno di kay agtaktakaw. Kadama mula me, ngam adayo diti balay. Adda ijay uma. At damat gayam, ngam apay nga agtakaw kayo iti saan nyo amula. Ayagtal na ka man anseng. Awan ebidensya miti daytang ibagbagam Mabalin ka nga idarom iti kasta nga raramidam. Ay kat padasam agsango ta ijay barangay hall, tamakita no asino ti may babaeng. Naimbaga orasyon na nanseng. Apay, anyat masapul mo, Merno. Adala ko maumay ko ibaga, nana. Ibagamon kunay, adar aramida, di ka manaktak. At ang amin nagatang ko alugan, nana. Kat numabalain, makipag na kami dito paraangan nyo, no adda nadagsin akargami. Sa nabalay, tanawan kargami, ibati min ijay bungad tilugan. No adda lang nadagsin akargami kuma. Apay, nangalaam mo't itinggatang mo itilugan si Kamerno. Ornong mikin ni baka, nana. Oh, nga ta. Adan samot illegal at trabaho yo. Ni, awan nana. Nadalos ti trabaho may. Agpada kami ngamin ana-impad kan bakit ko. Ay agaramid kayo iti bukod yo akalsada. Ah, Kundi gatang kayo iti lugan yo, ngam awan mo't gayang pangipagnaan nyo. Palastog kayo mo't. nana. Awan lumablabas ditoy. Siraak maladay tuyon, tapno awan magmagna. Awan babain nyo Gundawayan nyo matanti kinasing po na tao. Gaputa baybayan kayo ano mablabas ditoy, agram kayo matan. Patilugan nilabas siya, ay sana mabalay. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Talaga pinaaladan nan tinaglawa sular nanay. Kita alakay. Uwing nga raw. Sa bagay, adda karbangan na tadaga na nga raw. Wala nga mawamamalat konsiderasyon nan. Agkakaro ba tayo umay? Baybayan tayo. May mayat magkiday no naalada ng tisular na. Tapno awan makastrike. Kat saan atila pabasulan na no. Adda mapukaw dita masakupan na. Ay, sa bagay matkit di Grabe mo day tabak mo't. Naidumdoma ti ugali na. Kasta na nga ta naging gamatay. Awan nga ta pa nagbaliw nan. Tsaka mo Talaga siguro ana ilasagnan ti kasta nga ugali na. Hanggang saan mo unay akasta di kabambanwagan na. Idi bumakatan nakarkaron.
Imalasa yung ugali na. Nala, baybayan tayon bakit? Uray ta na aladanin ti solar na. May mayat kumapay ano ipangato na ti alad na. Tapno saan na makita ti karoba na. Tapnawan pa kibibiyangan nan. Kabagis bete, handa kayo. Ni, Ah, ni makabagis aryong dayjay. ne, huwag ngagpaisaw. Ingkapadanunan. Nakalagip ka matapim masyar kabagis. Wan kabagis. Tada dinarayak akasar di tabang hira barangay. Iso di mau asak dito yun ah. Kate, kumusta nga ibayaw? Nangasawa kan? Kaya na. Single aklat tabayaw. San aya nga da GF mo idi nga ubeng? Nabayagan na nagsina kami bayaw. Nakiasawan iti sa balay. Ay kaagaram ka manan iti sa bali kabagis. Apay kayat mo timatay abaak. Kaya't kumati mga asawa ah. Ngamjak kayatan ti agaram iti ubeng. Tamangan no panawan dak tumanan. Talo ngami na nababalasang tinagbalin anobya. Ngam imbrik da kamen. No agaram akman. Daytay bakit abalo. Wano balasang kumano iso. Ta sigurado adinak to panawan. Ay, pag iso bayaw. At dakaro ba mi abakay tabalasang? Nabayag ija abroad. Iso ang nabakitan abalasang. Asino matipagbaga mo, Berhel? Kaya sino pa'y kumangay? Ni Ansing akaruba ah. Ay, jak kaya't ngagbalin nga ipagdayjay. Kay, anyat mabalin mo no ag ginusto da. Awan maramidam ah. Sino na itang ansing bayaw? Bayam, tayam amukan taw bayaw. Di ka pa'y lagawawid. Tay ipamaysam ti mangaram kinkwana. This drama is owned by Jenna Elmoy the Drama. Apay, anyat masapulyo, Berhel. Umay ko kumayam ammo to'y bayaw ko ansing. Iso ni Ariyaw. Bayaw. Iso ti bagbagakin ka abalasan dito lugar me. Ni Ansing. Nice meeting you, ansing. Ha? Kastamot? Ngam sa anak ngagpapaaron. Uray makipagaya maklaang ading. Di ka agmismisuot, ta saan mo abagay. Napimpintas ka man no umisem ka. Aywan, adda imot mi amirenda. Pagsasangwan tayaw, ansing. Bayaw, da kayo latan tagsangong ag merinda. Tamapana kung titabalay. Di ka pumanaw, Berhel. Kadwa umtoy bayaw mo, tamangan nugundawayan na. Ala, sumrak kayo dito inaladak. Umay kayo. Napananmanan ni kabagis ko lakay. Awam mama dito'y balayan. At dadi da balay na Ansing. Kita ani. Agtuntuno da iti ikan iti paraangan ni Ansing. Na, nagloko mo day tang aryungan. Imbaga lang aro na nagalas ti ugali day tabakutan ngam arman nalata. Isudan sa pekit din ah. Kita ani. Mayat titimpuyog da agtuntuno iti ikan. Di pa'y lang kami nagawid day tang aryong. Bantayan nan samutan day tang ansing. Madlaw may't akayat na Ansing. Agbagbagay danto pa bakit? Medyo agkaruprupa da. Amangan no isudat ti na ikaray pare titunggal maysa. This drama is owned by Jenna Elmoy the Drama. Asawa ko ni ansing kabagis. Anya, kano nagalas ti ugali day dya babay? Asawaam kay den. Inton kwan maakaran kay tirinukar nga ramid na. Saan mo't Lasing putupay na ansing. Ay, jak kaya ngagbalin nga ipagdayjay. Awan mabalin ko no di mo kayat kabagis. Basta siya, ay ayatak na ansing, kat ay ayatan nakmat. Naimbag nga oras mo, ipagbeti. Ha? Umay kayo padigwan iti sidaan nyo. Nagluto ngamin ni Aryong iti native amano. Kat medyo ado jalinuto na. Ay kapagyamanan mi Ang dinto nga ta maibuy-buy day tawi. Saan, ipag? Pasensya kayon no adaman madi nga impakpakitak iti kalabos. Saanen maulit dagijay. Nagbalbaliw ako ni ipag. Ha? Nay, nagpintas gaya man dito unag tibalayo
Nagmayat ti design na si ka. Ay ka, umunag ka pa'y Ay saanan ipag. At dapay ngamin papanan mi kin ni Aryong. Ilakad mi ti papeles para iti panagkasarme. Anya? No kasta, agkasar kayon? Wan ipag. Katsapay ko matamagustuan nak nga agbalin nga ipag. Nga oray kas jay timpakpakitak iti kalapos. Ikarik ipag, saanan ang maulit dagi jay. Pinaikat ko ti alad ti dalan di tabalay. Lumabas kayo laang no kayat yu ipag. Nay, ni kapag yamanan mi ano, palubusan da kami na magnadita paraangan yaw. Anseng, ay stay, ipag. Wen ipag. Aba batibiyag, iso nga agaramid tayo kit di itinasayaat. Saan kat akinaagom, wano anya pa'y dita. Nanang, sa anak sa nga agiskwelan, marigatan na ka talaga. Apay, no padasam pa'y uray may sala a semestre, anak ko. Pampanunutom lang amin anarikat, iso akasta. Marigatan na ka talaga, nanang. Idinto pa'y high school akit narigatan nak. Namin ano ka nagdubli. Nasyan la siguro dagiti maistrak kanyak isong impasadak. Ay, alangarod narigat mo't no pilitan da ka. No talaga adi mo kabailan. Tano agiskwela ka kuma, kat dublyan mi kinitatang mo ti panaggagat mi. Uray narigat ti panagbiag tayo. Kabailan da ka apagadalan. No lakit di ta interesado ka nga agiskwela, anak ko. Interesado ak, nanang. Iso na laang ta talaga ajak kabailan. Nakapoy ti ulo. Anya jay kunam, Leonor. Di ka nag-eskwela kunam. Marigatan ak, tatang. Agtrabaho ak laangan. Ay saan na mabalay? Amok asadot mo lang dayta. Agmay-may sa ka nga anak may. Kalpasan na, saan ka ang makaadal? Kasano tayo laangan nga, hindi ka ag-eskwela. Kasano nga raw amayaon na kami iti kinarigat ti panagbi. Di mo pilitan no talaga adi na kayat lakay. Tanarigat mo't. Di mo panoy-noyan ta anak mo, Rosa. Alukuyam kit di nga ag-eskwela Tapno pumintas to matibiyag na. Kita man, nagitay kakaanakam. Naka-eskwela da amin. Kan ore nagiti anak, nagiti kakalugaran tayo, nakaadal da amin. Nakaadal da nga agpaysuang kadwan namat kadakwada ti awan trabaho na, tatang. Wen tasadot damat ngagtrabaho. Iso ano si ka, lumakalpas kay ti panagadal mo. Ipakat mo adagaws. Ag trabaho ka, tapno bumaknang ka. Tatang, Agsagana ka. Ag-enroll ka ninton umay asirek. awan mo lang ti mo kakurso ay enroll ko. Siyak di mangibagay ti kurso ay enroll mo. Apay, no paginanaan tapay ti anak talakay. Uray makatawon laeng. Tapag pampanunutan na no anyan to akurso ti alaan na. Kanon to paya makagradwar ngay, no aginanapay laang. Sayang titawain. Anya ko maakurso ti enroll ni Leonor Isko. Pangalag ti kinaners. Anya, ay sus, kabailan na nga ta. Kabailan na. Asaan na nga minti utek na Pampanunutan ng tumay adi na kabailan, di pumaysaw. Kun maysa, nagastos day ta akurso. Marigatan talakit di lakay. Kataramidin ta ti amin na kabailan ta. Basta makarturpos ti anak ta. May remedyaw ti kwarta. Nalakalaan day ta. Siyak ti makaamaw bakay. Ay, alangano nakdita Isko. Amangan no saan akabailan ni Leonor ti kinaners. Saan apanang tagibasit ijay anak ta. Ngamamuta mo ti pagpatinggaan ti kabailan na. Si ka nga minti malaan na kahit tanakapoy ti pakinakamaw. Lakay. Apalak jay anak ti kabsat kaw. Nagpintasan ti biyag na ita. Inyaon na pa yun iti kinarigat ti panagbiag na iti dadakil na.
Naggasat nga raw, jay kabagis ka. Ta adda anak na a nurse ija Brown. Agasam, di ko pa yung nakabagis ka no mapanda makichinda. Ken no mapanda makimiting iti senior, di ko dan. Doon, ken dunyadan nga gasawa. Sa mayat ni nurse nga ala ni Leonor, tapno agabrod tumay. Kasaritam to na imbagjay anak mo. Ngam no talaga adin akayat, di mo pilitan. Basta siyak ti masuraut. No anya ti desisyon ka, isaw ti matungpal. Leonor, maudain asaludson ko na ito'y ken ka. Ketikayat ka, wenlaeng ti sungbat mau. Tatang, Ag-eskwela ka, wenlaeng ti kayat ko asungbat. ha? Ag-eskwela ka, Marigatan ak matatang. wenlaeng ti kayat ko asungbat. Ag-eskwela ka, wenno saan. Kat, wanan angarod. Ngam kasanon no marigatan ak kat mabagsakak. Apay, itulok mo nga raw. No kasapulan nga kopya ka, aramidam. Kopya, nagiti ka adalam, no examine kayaw. Tapno saan ka mabagsak. Tatang, Kandi mo nga min pampanunutan ti kinakulnet ti ulam. Panunutam analaing ka. Kabalak, kunam. Ala, agsagana ka nga raw, ta ag-enroll kan. Tanay, panagi-enrollan. no kasta. Kina-nurse matalaan ni Leonor kabagays. Wain ka ba guys? Ta umapal kanu ngamin iti anak mo a nurse nga adda ijay a Brown. Kayat nakanumag ti bumaknang. Kayat na kami kanumag ayaon iti kinarigat. Ay, kamayat nga rod ano kasta, tanay, ag may sa nga anak yun ni Leonor. Isulaan ti mabalin na makatulong to kada kayo kan ni Ipag. Wen isulaang ang tinamnama tapno bumaknang kami. Iso nga aramidan mi mat amin na kabaalan mi kanibakad. Tapno mapagadal mi jay anak may kabagais. Wen talaga kasta. Naimbag tula no makalpas ni Leonor iti panagadal na. Ag-relax kayon tumuten, tawan tun ti panunutan nyo paggastusan nyo. Nay, nagsapa ka mo tayo na mapanidibang kag mau para iskaw. Ay, wain pari Mariaw, tanay. Agmulak man iti adu anatag. Ay, naggagat ka launay, paray. Di ka unay agpabaknang. Ay, masapol nga gagatak. Tanay, agadal jay anak ko iti kinaners, paray. May santon aners jay anak kao. Agaburtaw, kat agsweldon to iti dolyares. Ha, ni Leonor. Di mat nagdubli-dublay, di agis-eskwela jay anak mau. Awan na ta, agkaralangan nga miniday. No saan ko naglangangan, saan ko nagdubli Gusla kami na kay baga, medyo nakapoy sa kanoy si pagadalan na. Nasyan na kano nagiti maestra na iso nga impasada. Ay tismoso kamot anya, paray. Ha? Tila pakibibiyangam. Kan palso na ita adamag. Sana nakapoy jay anak kaw. Nalaing tupay. Managbabain lang. Isa di na may pakat, ti kinalaing na. Ay, kastaya. Si Kangay. Jay anak mau, anyat korso na. Kinamaestra, paray. Ay, kinamaestra. Nabakbak ng tungaron jay anak ko. Ngam ti anak mau. Tagbalin to ang nurse jay anak kaw. Ag nurse taw ija Brown. Tapno sigurado anak kel ti sweldo na ijay. Sige pare, labasan kan. Bagbagaan yung tuman ni Tatang Nanang. Apay aya anak ko. Ipalpalastog na kadagiti kalugaran tayo amay saak to kano a nurse. Di pa ilan ng rugrug iti klase, kastanti bagbaga na. Ay, wun nga rod. Day tamot ti dilawak ijay amam. Adda palpalangwad na. Uray ko mano saan nakamapilpilitan la iti dayja a kurso. Sigurado ang marigatan nak Nanang. Ay, katdo talaga adi mo kabaulaan.
Di mo pilitin, anak ko. Ngamno ngay mga lakalaangan iti sabali a kursa. Jakam mo. Mabutengak lang amin ka ni tatang isuawan kinunkunak. Ngam kinapod na. Kontra itiriknak ti kayat na mapasamak. Amok ti pagpatinggaan ti kabaalak nanang. Ala, padasampay laang anak ko. Anyat amom, amangan no narigat ko nam, ngam kabaalam mo't gayam. Agabang akiti pag naada ki sentro tatang. Tapno sa anak amarigatan na sumbra kiti klasik. O sige, basta tarimaan ti ag-eskwela Anay, di na ko mapaayan anak ko. Laglagi pa asikalaang tayan tinamnamami iti inam tabno bumaknang. Dakkel ti sweldo ti nurse ijabraw anak ko. Tatang, Kundi nak ibabain kadag iti kalugaran tayaw. Tanay, kanayon ko nga ibaga kadakwada amay sakan nun anars. kababain ti kasta nga ibagbagayo. Masuronak nga may. Tay bagbagadaan nakulnit ka no ti utek mau. Ang paneknekam kadakwada asaan na pudno na ita, Leonor. Ipakitam analain ka. Makalpas kay ti panagadal mau. Sa anak mo't analaing. Nalain ka. Pampanunutem nga min nakulnit ti ulo. Miso akas ta. Kabailam day ta anak kaw. Okay. Kaano nga raw nga agsapol kay ti boarding house mau injay ilay. Nakabiro ka kun bayadak laangan tapno malpasan. Sige, apagisaw. Nakalako ako ni Timulak anatay. Ay, sus! Kasano na ito yan? Nagpigsa ti tudo ken angin. Kasano nga tanda gijay mulak? Bigla mo't ngaminan ang nagbagyo. Huwag nga raw. Ay, rumarak ta, nakita na gijay mulak. Nagpigsa ti tudo ken angin. Di ka rumwaran. Ang mga noan niya ti mapasamak ken ka iti iruruar mo. Tawan! Agan nadak Basta nakita na gijay mulak, tanay. Jak makaid na, bakay. Awanan bakit nadadaal na iti mulak. Kasano na ito yun nga ay pangalan tan iti pagtuition ni Leonor. Katno talaga nga awan pangalaan ta iti kwarta. Pagsardengan ta pa ilaang jay anak ta nga agiskwela Ay saan? Sayang titawan. Imbes na makalpas adagos, awanan Kat pangalaan ta nga rod iti pagiskwela na ngay. Nabagyumot ti mulam. May remedyo mo't kit day iti kwarta. Mangilako tapay lang iti dagata. Anya, apay nga aglako ta iti daga. Sa labali at masukatan taw. Adon to ti sukat na no makalpas ni Leonor iti panagadal na. No ag nurse to ija abroad. Mabiit la masukatan day ta. Anya, Ato iti pagbayad mo itaas si mister anak kaw. Ni, nangalaan nyo iti kwartayo kat nadadaal mo't amin amulay iti nagbagyo tatang. Nagilako kamay ti dagatayaw. Hala, api naglako kayo. Awan problema iti dayta. Sa nabalay, talaklakaam tulat mangsukat iti dayta. Ha? No may sakan ton aners ija abroad, ag triplin taw ti dagatayaw. Tatang. Sige, sige. Mapanakaw, tanay. Ada pa'y inakgatangan. Ketnay, balaagan ka manan, Leonor. Agadal ka, anaimbag. Di na kami paayon iti inam. Di kag sarsardeng agiskwela. Tano aramidem ti kasta. Nasaysaya at laalaksiden dakan nga anak. Anya? Sigurado ka, Leonor? Kaya't mo matag negosyo? Winman LV, tuladan ka. Kaya't kuti ka si aramidam. No linyam tag negosyo, mayat. Ngam no saan mo alinya, saan ka nga agbaligi iti biyag gayam. Linyak mo't siguro ta interesado Alakit na saya at nga rudan no addagayam interes mo iti dayta. Makisosyo akman nga rod kan ka, LV. Sige,
Awan problema iti dayta. Ag tinulong tanto nga rod ijay pwesto. Mayat ti kita ijay, tataltal lupay la a pwesto ti adda ijay. Napigsa ti aglako iti prutas ijay. Ngam no may kanto, nayunan ta iti nateng ti lako ta. Anyamot tan. Malas at talaga ti kastoy. Nay, apay manen lakay. Naigas man mutan na iti mulak bakit. Nadadail damanan. Anya, ay sayang nga rod ano kasta. Talaga sayang Sapay medyo dakkel ti nagpuunak ijay. Kat better luck next time Adan tulat ta pa nagswerte ta. Ay, sapay inak kumamanan ikan iti kwarta jay anak ta. Awan usarenan Kat pangalaan ta nga rod ngay. Mangilako tamanan iti dagata Oray mauday na panaglako ta. Anya, manen. Nagbasit lang nga ruden adaga, ilakom pailaan. Sa nabalay ta, masukatan taw. Kung saan tamot nga ibisyaw ti paglakwan ta. Para mo't ijay anak ta. Ay, anyan. Apay, di mo kayat ang makaadal jay anak mo. Di mo kayat abumak ng tao. Saan akasta? Ngam kumusta tuma nga ron ti panagadal na Itad ka nga itad iti kwarta kan kwa na. Ngam di mun samot kumustaan dagiti grado na. Ay, dakal ti panagtalag ko iti anak ta. Bakit nalaing na jay. Saan na masapol at check-apak ti grado na. Nay, naila ko yun samot tantay kakaiso na aluti yaw ipag. Di kabagis mo ipag. Iso tinangilako. Nagbasit lang aruden adaga. Inlako na pailaeng. Ay, sa bagay, talaga ngamin ang nagastos tagpaadal iti kinaners. Huwan nga rod ipag. Apay ngamin nakasya akurso ti innala na. Ay, talaga ang nagastos dayjay Naimbag kada kami ide. Tada jay kabsat nila kay ko amang tultulong kada kami. Iso ang nakaadal dya anak may. Huwan nga rod ipag. Ay, di kabsat mo Impilit na akin na nurse ti alaan di ka anakam. Nalaki sa nabalin Basta makalpas laki di ti panagadal na. Ay, sapay lako mga rod ipag. Leonor, sayang day tamay sa apwesto di tabangir. No adda ko mapaggatang mo, gatang mo. Ha? No kasta? Ilaklako da dayta? Wen, tamasakit nga mintay akin pwesto dita. Iso amanon nga aldaw ang nakasara. Tada ije ospital ti akin kukwa dita. Di damot kayat nga ipaabang. Ilako da kanon, takasapulan da ti kwarta. Gatangak nga ruden, LV. Mano? Ha? Adda paggatang mo? Adda, friend. Induldulin ko nga mintayin internetatang kapag tuition ko kuma. Ha? No kasta? Ikikanda kalata iti pag-tuition mo nga uray di kan agis eskwela? Wen, LV. Mabutengak mo tamang ibagaan nagsardengak kun. Kat, kasanun no maamuan daday na. Makamuditan Basta mabutengak. Diyak kayat nga agungat ni tatang ko. Ang mga niya taramidan na kanya. Nasaysaya at siguro no ibagam itan ta nasapapay. Tani, mangnamnamada iti awan. Namnamaandang addan to nurse nga anak da, ngam awan matgayam. Basta, makamuditan. Pag negosyok kit diti inurnong ko nga inted da kwarta kanyak. Makamuditan, LV. No kasta, saan kan nga agis eskwela, anak ko? Saanan, nanang? Nabayagan ang nagsardengak. May sasemestre latin na ilupas ko, idi. Anya, Marigata nak ngamin talaga. Diyak mapilit ti bagik. Di yu pala ibagbagakan ni tatang mabutengak. mala di ka madanagan anak ko. Jak ibagbaga. Ngam sigurado ang maamuan ng tumulaang ti amin. Sana balen. Basta saan kumapay lang nga ita, ta sa anak pa nakasagana.
Kat apay nga rod adi kaagawid anak ko. Ken nangip-ipanam ngay kadagiti inted mi akwarta ken ka anak ko. Ay na, umadan na hindi pa nagturpos jay anak ta bakit. Ang graduaran itatawain. Ay, Ha? Apay, saan ka naragsak nga agturposan iti mabiit ti anak mo? ay, di mo namnamaan day tais ko. Ha? Anya ti magbagamay tabakbaketan? Nasaysaya at matlaeng numaamamon day to Ta nasaksakit ti mapaay isko. Ay, nabayagan ang nagsardeng iti panag-adal na ni Leonor. Anya? Di nakmanrabakan iti kasta. Agpayso ti ibagpagak. Ngam pangaasim ta di mo kumapagaramidan iti dakas di anak ta, takaasim mo. Anya? Di na ka numapilit ti bagina. Ta talaga anak kapoy ti ulo na. Di ta kumapilitan no talaga adi na kabailan. Maawatam kumadya anak ta. Anya? Tiyawanan bay na babaeng mangilawlawan. No kasta, sinayang na lang ti kwarta ana itid kan ko ana. Agtanang ka kumais ko. Di ka unay agong unget. Agawid to kano ti anak ta. Ta umay agkid daw iti pamakawan. Naimbag nga oras yu, tatang. Pakawanandak ko, ma. Pumanaw ka! Tatang! Lukatan niyo kumaday toy! Pakawanandak ko, ma. Pumanaw kan ko na! Kahit di ka nagpagpagita pa dito! Magilawlawan ka! Dinadal mo, di pa nagtalik ko kan ka! Isa pumanaw ka! Tatang! Anay ko, ang sakit manin ti tiyan ko, bakit? Masapol ka nung amin ang maopera ka, isko. Ngam di mo mat kayat. Awan nga ron kwartata. Anya ti aramaten tangay. Imawag nga ron ti anak ta. Iso ka no ti makaamu iti amin. Anya, pangalaan na kumay ti kwartata ngay. Sigurado anak asawan na jay. Kan anda siguro anak nan. Basta grubat kan ta agbiyahe ta. Umiyan ta ijay dagos ti anak ta. Tapno masapa ta makapan ijay ospital iti kabigatan na. No kasta, nakabalay kan dito'y sintraw, Leonor. Uwan, tatang. Nabayag ka na ipatakder da ito'y. Tayin inot ti pan nakaaramid na. Nangalam nga iti kwartam. Induldulin ko adag isayin intadyo kanya kakwarta idi apag-tuition ko kuma. Kat iso ti inggatang ko iti pwesto kiji palengke. Kat gaputan na pigsa ti kita kijay. Nagurnungak. Aging gaanan na yunan ti pwesto anagatang ko. Kat adapay ababangak iti abay na matlaang. Kat idi nakaurnungak manan. Nagpaaramidak iti balay ditoy. Tadamot nagatang ko alote. Andiya. Dahito ti sukatin la ko yu adaga apagadal ko kumatatang. Ha? Kat pakawanandak ka talaga no jak nakapagtuloy ang nag-eskwela. Uri anwag talaga ngamin amarigatanak. Jak laim pagaraw. Tiamaw, nakakaasin ti kasasaan mo. Ngam napintas mo't gayam ti panagbiag maun anak ka. Dapay lugan maon. Saan ka pa'y anak asawa? Saan pa'y tatang? Tada kayo pa'y lang kininanang ti pangibukbuka kay atensyon ko. Kaya't kayo atulungan. Ay, pakawanan na kuma anak ka. Pasensya ka no nasubra ak tinagarapaap. Mawatan kayo. Taamo ka para matlakanyak ti pampanunutin nyo. Kat di kay madanagan, ta di kay baybayan. Isong agpaagas kayo Dasyak ti makaam mo iti magastos, para iti panagpaagas yo. Agyaman anak ka.
Nakaluto kan, Aryong, lakay? Wine, kalkalpas ti lutaw. Manganta nga ruday, munya bakit? Ay na, nagbanglo mo talinoto mon. Umaya mo ti crispy pata si data. Ala, aggao ka nga ruday, tamangantay. Sige, mabit lang nga rod. Ipan ko pa'y dagito'y plato kan kutkut sara iji balkon. Nay, hapay nga ipan mo iti na kita. Adamo lamisaan, ijay. Ijay tamangan, tanapresko ijay. Napresko nga. Amom, anagasidag ti kalsada ti balkaw. Lablab sanda ka nagiti tattao ija amang mangan. Kanya kuma, awam madakas na. Basta ijay ti kayat ko panganan. Malala, tasubliak ti masidakanin na po'y numadamdama. Ipan ko pa'y dagito'y plato ijay. Lumapas kami pa, Nanang. Sige lang. Mangantayo agsidatay iti crispy pata. Ano santada Sige lang, Nanang. Kababain ti mangmangan dito balkaw. Nagasidaglauna iti dalan dito. Makikita ti makan. Mayat kit di ano makita da. Tapno agtilmon da. Umapal da. Isogayam adito iti kayat mo apanganan. Tapno maipasikat mo ti sidam. Saan mo pa kay baludan tagpasikat? Adan ayan na damag mo na ibalod ang napasikat. Awam mag. Bakitan ka pasikat? Apay ti kunam, nasayati kas tangal aramidan. Papaapalam nagiti pada matao. Kubam nga umapal da. Adama may paapal. Malaksidan no awan. Mapan ka man kidi dita paraangan da susima. Nay, anyat kuwak di tangay. Ang utem no dumanon taya mo ti crispy pata si data. Mga takit din. Nagadong mo mabakbakitan. Pasikat at talaga day tamon niya. Kita anay, inruar nandiya kabarbaro a washing machine da. Baybayan nyo ano inruar na? Kaya na siguro taglaba di tarwar ti balay da Pasikat kit di Aywan, apay, agar-aram pay laang jay anak naken kaya. Ay, kwa, inaklon kon ananang. Anya, apay nga inaklon mo. Amumot asaan kami nga agkadut-dutan iti inana. Anyat mabalin ko nga ikot, ay ayatok nga rudmot nanang. Sinaamon, mangkita kalaangan iti sabali nga aklonam. At dapay mo dagitay agar-aram kun ka. Malaksid kin ni Marco. Ni Marco tinapilik kadakwada nanang. Ngamin nasingput kan nagagot. Wan angam jay inanangay. Nagalas mo ti ugali na. Ay manjak. Jak kayat ti kas di aklase ti abalayan. Saan la ni nana mo niya tayan ti problema nanang. Uray da kayo. Agpada kayo ana pride iso akasta. Na pride asasawamot. Basta, naalas ti aramid day ta akaruba. Man nakibiyang, naapal, agraraman, pasikat kan. Ay basta, rinuker ti ugali na. Bagbagay na ginagan na amunya. Nayunam la iti de, kat agbalinin a demonya. Tilay bagbagayo mat. Inton kwan nangag na kayo. Ay oray mangag na tagpay sumat. Mapan na kumapanayunan iti de, jay nagan na. Tapno agbalin a demonya. Wano saan? Panayunan na iti no tapno nomonya. Bagbagay na dagitaan nagnagan. Ay, Marco, agreeing ka man. Marco! Abay na lang. Agpayswaya ada kayon kan ni Dunang anak da dya susima. Wala lang. Makalawasan ng inaklonak ni Duna. Anya, kunak matadimon patuluyan nga Arman. Ay, pinatuloy mo lat tagayam. Ni Duna ti kahit kung asawaan na lang. Nasingpot ni Duna. Nubyam lang di mo ikaskasar. Nagaduma nga minti mabalin mo ang nubyaan dita. Hanggang day jay pailaang mag. Amo makaapak jay inana. Nanang, noon niya ti susik yung kininana susi ma. Saan da kaming eramraban nga anak yaw?
Da kayo lang ka nga pa ah. Sanda kami nga iramraman, tawan ang mumi ang pagapapaan niyaw. Kan idyan nyo man ngami ng tigas tang aramid niyaw. Bakbakatan kayo ngagparpada, ng kaslawan pag naknakman niyaw. Ha? Pasensya kayo, niti pa nagsasaw na lang. Ngam para mo't liti pagsayatan nyo da ito eh. Da kayo mo't lati kababain, no di yung sardengan tigas tang aramid niyaw. Kan paka-estresan nyo da ita. Naragragsak tagbiag, naawan kaapa, nanang. Ay, nasingpetak mat. Sa anak mo't aman nakiapa. Maprobukarak laang nukwa. Tanagalas mga minti ugali day jakaruba. Alaos, bigbigat man na sumanao kayo. Saan ngamin atila pa kasiksikuran nyo, nanang? Upayam man dya anak ta aryong. Ibagam ta saan anido na ti ikasar na. Hanggat di mo pangayatan kinido na ayakat na singpat may. Na respeto abalasang. Nasingpet angam dya inana nga ay. Ha! Swapang mat. Hanggat bibiyang di inanakin ko ana aya. Kit ni do na mo't asawaan ni Marco nga anak tano bilang. Saan mo't adya inana? Ay uray pay. Basta jak kayat day dya ngagbalin nga abalayan. Oray awa-awan. Kasano ngay doon na? Tulagan tayong ti kasarta. Kahit kan nga ikalay sa. Tapno makadwa ka ni tiag nanayong. Kaya't kumutan ati makikalay sa Marco. Ngam ninahanang ti problema. Di na kaya't makikalay sa akin ka. Kinapudno na. Uray ni nanang ko. Di na mutla kaya't asikat agbalin ang manugang na. Ta di na kanuk kaalaan ti agbalin nga abalayan na. Ay, agpada day ti rason kaninanang ko, Marco. No apay mo nga minakas jayda ah. Di dalag ba ini ti kasjingar aramidan da. Bakbakatan dan ngam day talag sinsinong bater aramidan da. Un nga ron. Dua kami pa yung kinitatang amang bagbaki ni nanang ko. Umisumot lata. Ay, kasano nga ron ngay matulag ti kasarta, Marco. No kasjay mo dagitiin nata. Katulagan tayo lataan. Sa nabali, tada ni tatang. No ngay saan na kayat ni nanang ti sumango. Mangayab kan iti ikit no ulitag mo. Tapno adda kadwa tayo amang tulag iti kasar. Nga lang nga ron. Padasat to pa'y akasarita ni nanang. Bareng maayayok, Marco. Manjak! Imbagak mo't ajak kayat na di amon niya agbalin nga abalayan. Ngam ipilit yu tagkalay sa. Pasensya kayo nanang angam masapol nga ilaban ko ti ayan ayat mi ka ni Marco. Ay ayatek ni Marco nanang. Ay, makamu ka. No siya, awan problema kin ni Marco. Ngam jay inana ti problema. Saan mo't ada kayo ti agdanaken ni nana mo niya ah? Agabalayan kayo laeng mo't. Basta, manjak. Ayabak nga ron ni Uncle Fredo ah. Ta iso ti kasarita da Marco no dumanon da. Makamu ka. Natangkan ti ulom. Awan dengdenggam. Sukiran na kon nga inam. Idadan na ka mo di nakipangpangagan. Naimbag pa itubing ka. Tadenggam amin na may bagakan ka. Tungpalo mamin na may bilin kan ka. Ngumitawanan. Di nagdengdengganan doon na. Ay, pasensya kayo nanang. Kasi tinakon-akon, ay ayatek ni Marco. Nakasingsingpet ka na dungo ngamin unay kanyak. Kan may sa, mabalin kon ti makiasawa, tadak mo tan iti husto nga edad. Dandanipay ka mabakita na kabalasangan ah. Makamu ka. Basta no anya timbagak isaw. Makamu ka ngag desisyon. Adi nakmutladenggan. Anyat pagkaskas tamaya, kabagi susima. Awan mo't problema kiniduna. Tamo ti amin dito lugar tayo, anasing putabalasang na inday. Saan anido na ti problema, jay inana? Kahit, apa dyan inanaya ti pakiasawaan di anak mo, ni Marco Mike. Jak nga rod kayat ngagbalin nga abalayan. Siya kuma ati agpili iti agbalin nga abalayan ko. Mabalin na yaman ti kasta. Ay na, kabagis aya. Noon niya mantisan niyo pag kinkinawatan kinimon niya.
Di yu iram-raman na kita nakyaw. Awan maramidan tayo no agin nayat ta. Takarbangan da ta. Suportaran tayo kidina. Nala, yung kagdi ko saan. Agsukat ka. Tasanguan ta ti pamilya ni Marco ta dumanon da kanon itangal daw. Ay, Alan aggunay kan kabages. Ipaigit mo pala nita guram kinimunya no daman. Ipagpagapom, ija anak mo. Nakarubwat kan mo niya. Ang mga no agururay da doon na di tabalay da. Mabitlaangan. Simpa aklabi ito'y buok ko tanay nakagulgulumot. Agsusugar-gar. Hindi. Naka-high heels ka ba? Nakapurma ka matan di ti hostaw. Di tamo ilakarubat ipapananta. Wan, tapno saan nakatagtagibas si tanday di asusima. Naka-make up ka ba? Wan tapno napimpentasak nga may tiday di asusima. Ngalala. Agawaam ka raw. Tani aldaw. Ayaw mo na ka, no di ka makauray. Awang malat ganas ko mapandita balay day di abroha. Tala. Urahin ka nga raw din. Tama nga no di ka umay. Darasam ka raw. ay ido na, nakitam tayo nalabas itabistida kinhirban ko. Apay ayan nanang, nakasukat kay lang arudan. Mayat matabado yo. Nakitak ngamin jay bado ni Munya sumungad. Kunamutlan mga nakiti kasaran. Isungag sukatak, ay saan amabalin anapimpintas ti bado nangam siyak. Anya, ay naatrasadon ti oras. Ingkay katsabtan ina di tarwaran. Makasabsab at di oray aw-awan. Sige, tasapulok dyan nalabasit abistida. Nasaya tada kayon kakabsat. Abalayan mo niya, umasidag ka ditoy. Abayam na ariyong alakay mo. Ay saanan, dituya ko na yan tiridaw, tamangag kumati bagbagayaw. Umay ka ngamin dito yan Agaabay tayo kada abalayan. Manjak nga raw, apay di ka makawawat, aryaw. Ala, bay-baya mo na pala yan. Rugyan tayo nga rudo na pagsasaritaan ti kasar dagiti obeng. Pitsa-utsaw, ti aldaw ti kasar. 18 nga rod ti mayat a pizza. Utso nga rod. Si kaka ti masursorotan, susima. Apay si ka ti presidente, iti da iti pamilya. Saan matla asyak ti nagdesisyon? Insuggest ko, katwan kunada. Basta utsaw, ti kayat ko apit sa ti kasar. Ay, Mala, tapno awan rire. 28 latan ti pitsa ti kasar. Awan kadagita 8 ken 18. 28 latan. Nawatan niyo. Alawan na nangkal. Da kayon tagdesisyon iti dayta. Awan angkal, da kayon. mano tinaurnong aparwad dagiti anak tayo abalayan aryaw. Jak amo man na balayan. Apay apakibiyangam ti parwad. Kwartam aya. Damdamagak laang si kakit dia ang mga no ultimo parwad kat dawatam ay agbain ka munya. No aramid mo di mo ipulaged. Ala, husto daytan mo niya. Saan ba na narita ti pagapaan nyo kinabalayan? Awan pakibiyangan tayo iti parwad. Takwarta dagiti anak tayo dayjay. Wan, tapangrugyan day ti negosyo dayjay. Gumatang day ti ado aburyas at tarak nanda. Boryas ngamat. Manok ti tarak nanda. Buryas nga road. Manok nga road! Ay, wow! Congrats, Donna. Masikog ka gaya mo. Agyaman nak Wilma. Naimbag man ta nagsikog ka adagos. Ngam siya, awan pay lang aging gaita. Mano atawanan nga agdandan na kami kinilakay ko. Ngam awan pay matlat anak ni. Mala, di kay mapukawan itinamnama, friend. Dumteng tulat ta. Naladaw la siguro. Sapay la ko friend, tani mapmapanan titawan. Makaanakak kumapay mata, sakbay nga agmenopause. Anyan? Adayo, pa iti panagminopus mo, Wilma.
Marco, ada ko makidawakin ka anak ko. Anya day tananang. Mabalay na asyak to timang panagan iti agbalin nga apo ko. Pagsaritaan min to pa nga agasawa day tananang. Tanarigat mo nuwan kun kunak. Asaan nga amo ni Duna? At sa ngamin insagana na anagan tagbalin nga anak may. Alamat tan, Ada kurso nadak anagan, akayat ko pa inagan ni ti apo ko to. Sige, tapagsaritaan min tong agasawa. Duna, ibagam ni Marco, tasyak to timang panagan di ta ipas ngay mo nga apo ko. Anya? Adda na pintas anagan na kayat ko apainagan kun ko ana. No lalaki, panaganak iti Ferdinand. Wano saan, Leo. Tanapintas ti mining dagita anagan. Naturad kano ti may sa akayat asawan dagita anagnagan. No babae ngay. Oh, di Ferdinand niya. Ha? Atid dugsa day tanagan. Ti kayat ko katay talula alitra ko ma. Tapno saan to amarigatan nga agsurat into nag-eskwelan to. Oh, di eksakto jay Leo. No babae mo't Leia. Mala, makitan to nanang. Ne, kasano daytan ngay? Kat nagisarita mo't ninanang kanyak. Ngay so kano timang panagan iti ipas ngay muntong anak tabakay. Ala, kasano nga rod ngay? Asino nga ititong palenta kadakwada? Ngay na, siguradong agapadan tumanon no anda saan na mapagbigyan kadakwada. Ay, unay mo't ngaminon nagidya nga innata. Tatila pag-apaan da. Ure basit ba nagpadakilin da. Huwag nga rod Kas jay da nga tanaya, ginggat ingana. Awan nga tat pa nagbaliw dan, Marco. Ay na, nagpintasan to'y apo ko. Karuprupan ni nanang na. Ni Marco, nga anak ko ti karupropa na. Iso na pintas. Agtal na ka man mat. Aywan, anyat impanagan nyo Dona. Ferdinand niya mo laang. Anya, Ferdinand niya ngay bagbagam mo. Leonarda, tinagan na. Awan kadagita, nanang. Awan sinurot mi anagan kadagita. Tapno saan kayo nga agapa. Da kami tinang panagan iti apo ko yo. Sonya, tinagan ti apo ko yo. Una lang. Pinagtipon mi tinagan nyo adwa. Jay so, inalami ije susima. Kat jay mo't niya, inalami ije nagan amon niya. Anya! Niya! Daytoy ti pagbado ni Sonya inton kasangay na Impadait ko daytoy Markaw. Ha? Sige, tayo pagitak to kin ni Dona amanugang yun nanang. Di yo balbaliwan dayta Taing karigatak nga impadait. Napintas ti disinyo na. Kasla prinsisan to dita no ibado na. Adda kinatang ko ijay mall abestida ni Sonya nga apo ko kanak ko. Pagbistida nanto inton birthday na. Ni, gimatang kay Mart. Sapi ada impadait ni nanang munya abistida na. Iduli nyo day jay, taday to'y ti pasuot yo. May mayat day to'y. Ha? Nangina ti pinanggatang ko dita. Pagbado na day ta iti agsapa aging gay ti malam. Sukatan yun to numapuyutan nan ti cake na. Sapay mon una ni abalayan nyo anak kapadait iti bestida ni baby. Sakti ba surot doon Gumura ak no di yu ipasuot day ta iti apo ko. Kunak mo ta dyan impadait ko ti suot ni Sonya. Apay nga sa balit impabado yaw. Apa, yan yung problema. Katsak ti gimatan kita imbado ni Sonya. Magpakalaing ka nga min susima. Syakti mo na nakagatang. Agtutulad ka mat. Anya kay ka di, kababain ka lagi ti tattao. Saan ko mamanin aday ta ti pagapaan nyo? Maday ti kasto yung araramidan yaw. Adda pagpaburan yaw. Unya, nagtal na ka man. Di ka lagbain. Agawit tanong kasta ka. Nasakit tinakam ko. Agtutulad nga min day ta susima. Kasangit apo ko yung itangam kasta kayo nanang. Gusto ka din kababain. Nay, nakarubot kayo mo doon Papanan nyo. Kun, apay da kita nagado agar-garat yaw.
Adda na sa pulan mi pag nagdan mi iti sa bali a lugar nanang. Agabang kami. Anya, nay, apay ngay apumanaw kayo. Apay nga ipanaw yu ti apukok ngay. Wan atap na awanan ti pagapapaan nyo kaninanang. Imbes nga agkapya kayon taddan apo ko yo. Ngam adadamat ti sanya pagkin kinawatan. Ah, Iso nga umadayo kami pailaang. Tapno sana may nayon ti apo ko yo apagapaan nyo nga agabalayan. Rabiin, bunya. Anyat sang sangitam di tayo. Jaya po ko ta. Di damat ipasyar dito'y balayan. Kailiw ko na yan. Da kayo ba't lati makagapo? No apay apimanaw da. Di kayo kami nagbay ni tar aramidin yaw. Pagapapaan nyo ki din da po ko yaw. Kas kay laubeng iti kas tangar aramidin yaw. Aryong. No kayat yung agsublida dito lugar tayo. Agbalbaliw kayaw. Agbayin kayo kami. Agasim dayta. Kaaldawan ti kasangay ta po ko ta. Agap-apa kayo. Gagabalayan. Nagadupay matitaw. Di pa'y ibain ang lagi tagasawa. Iso apagpampanunutan nyo daytan. Munya. apay ngay, adi kay mo laagawi din dito'y lugar tayo, anak ko. Di yung mga rod ibaga no sa dino abanda ti ayan nyo. Taumayak ko mapumasyar. Kailiw kunti apo ko. Uray saan nyo na makitkita ti apo ko yo. Wawan mo pa nagbaliw yo, nanang. Ah, Diyak kaya tapat ti apo ko yo kat pagapaan nyo nga gabalayan. Iso ano may kariyo, ngagbalbaliw kayon. Ngagkapya kayon kaninanang mo niya. Sige, ipakita mi ti apo ko yo kada kayo, nanang. anya. Nakita mo unjay apo ko ta mo niya. Ay, saan pa'y ngarod susima? Si Kangay. Agpada ta. Awanon, di dan kayat nga ipakita. Aging gaadita kanu agkapya. Ay, kastamot lang, di kanayon nga ibagata anak ko kanyak. Apay, isi ka, may turad ma, wano ka ba alam, sana makita itagnanayon tapo ko ta. Saan kailiw ko nga roden. Kayat ko na makita. Kayat ko nga awiren. Ay, katanya pa'y lang arudar aramidon tangay. Agkapiatan atap na agawi dan dagiti anak ta. Ay katadakan ka day ta. Tano siya, si kalat ururayek ngagpakumbaba. Tana nga to ti pride mo. Agpada ta, ana nga to ti pride na. Iso asaan tan nga agpinabasol. Mala nga rod, agpinakawantan. Nag-video ta nga rod. I-video ta ti panagpinakawan ken panagkapyatan. Taisen ta kadagiti ubing tapno mamati da. O sige, sikati makaam mo, susima. Abalayan. Pasensyakan, abalayan. Sorry, iti naisawsawang ko iti kalabas. Wen, napakawan kan. Kat sorry mata, susima. Abalayan. तो नमस्ते हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? आशा करते हैं सब बहुत ही अच्छे हैं। तो दोस्तों जा रहे ना स्वस्थ मस्त अच्छे रहना। और दोस्तों देखिए सुबह हो चुकी है। सुबह होने के बाद भी हम जल्दी से नहा धो के तैयार हो गए हैं। इसे वीडियो बना रहे हैं। और दोस्तों हमारे घर पे अभी दिखाते हैं क्या गिर रहा है क्या नहीं। तो हम जल्दी से चल रहे हैं और जल्दी से दिखाते हैं आप लोग को। तो दोस्तों इधर देख सकते हैं आया है गिट्टी और गिट्टी गिरने जा रहा है। अभी उधर राज और हमारे बड़े वाले भैया दोनों लोग कपड़ा बिछा रहे हैं कि गिट्टी खराब ना हो जाए। तो दोस्तों इधर देख सकते हैं गिट्टी आ चुकी है। देखिए दोस्तों आधी काली गिट्टी गिरा हुआ है तो इधर गिर रहा है। तो दोस्तों इधर गिट्टी आया है, गिट्टी गिर रहा है और करिया भी नहीं है ना। इधर राज और हम हैं दारू उड़ी बना लिया है, कैसे लगे हैं आप लोग कैसे बताइए इसका बात सुनाई नहीं दे रहा होगा आप लोग। दोस्तों अभी चल रहे हैं अंदर दिखाते हैं। अब यहाँ पर तो गिट्टी गिरी रहा है आप लोग देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर गिर रहा है गिट्टी, जल्दी देख सकते हैं
अब चलिए दिखाते हैं अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं। चिड़िया वहाँ पर जा रही हैं, इधर देख सकते हैं। और घर हमारा इसके पीछे है। तो वहाँ पर गिट्टी गिरा था तो गिट्टी उट्टी गिर गया है। गिट्टी उट्टी गिरने के बाद अभी इधर मतलब आज से जोड़ैया शुरू हो गया है। मतलब कल गड्ढा उड्ढा खाना गया था तो गड्ढा उड्ढा खान के रेडी हो गया। इधर देखिए अब मिस्त्री आ चुके हैं हमारे घर पे और मिस्त्री आने के बाद मतलब जोड़ैया स्टार्ट हो चुका है। अभी आप लोग को दिखाते हैं पीछे वाले कैमरे से। इधर देखिए अभी आज छोटा सा नहीं खाना गया है। इधर राज हैं, इधर बड़े वाले भैया मिस्त्री हैं। दोस्तों राज बैठ चुके हैं। राज बोला कुछ तो घर बंद। दोस्तों वहाँ पर मिस्त्री अभी जोड़ैया करना स्टार्ट कर दिए हैं। अभी उधर मतलब पहले पावर रखा जाएगा, पावर रखने के बाद तब बीम ढलाया जाएगा। बीम ढलाने के बाद तब इसके बाद घर बनेगा। क्योंकि अभी बोल रहे थे सब लोग पावर धरा देंगे, नहीं वाला मत करना, ये पावर धरा के तब बीम ढलाइए तो सही रहता है, जबर रहता है। और उसमें पहले ईंटा फोड़ के डालेंगे, तब इसके बाद उसको खोनेंगे, तब माटी उटी डाल के बढ़िया से करते हैं। बहुत ही अच्छा है। दोस्तों अभी स्टार्ट हुआ है घर बनना। हमारे घर पे मसाला वसाला सब कुछ बना हुआ है। देखिए भैया हैं। Baldaw lakay. Apay no itagtan ti tawid dagiti anak ta. Tapno adamot pagbiyagan da. Masyanak ngamin kadakwada. Tamanipod nagpamilyada ke marigrigatan damutan sa politika nanda. Ket basol da. Apay ngamin akong di pamilyada. Ket awan matgayam lam namaan da pangalaan da itilamutan da. Kadi mo ngamin kaya tatrabahon da ti daduma adaga tayo. Bukbuko da ngamin na trabahon. Kabawilak at trabahwan. Ngaurawan kadwa. Ti kayat ko asawan, pag titinulungan tayo kadagiti anak taaso kayon. Tapagbibingayan tayo mati maapit. Ay, saan? Agsapul na iti sa bala pagtrabahoan da. Saan da mang namnama iti daga tayo? Tanay, si bibiyag tapay lang. Datati rumbeng amang sukay kalagijay. No saan da kumaanakas asawa, di kadwata kumapay laida dito'y balay. Ay, hanyan, tikas ta nga ugalay. Managing bubukod ka nga ama. Kaslasan mo nga anak dagiti anak tayo tikas ta pa nagsasaumay. Agingay ta, saan nakasigurado? No putot ko dagijay wano saan? Naa, aday ta ka manan. Kasta manan tibagamaon. Manipod babasit dagiti anak ta kasta ka na yung tibagbagam. Pagatapan nak nga dalalakik iday kawamay. Anyat amok ngay. Karuprupam to pa dagiti duwang anak ta. Ngam kasta pay lang tibagamay. Nagala sa panagpampanunaw. Narigat tagtaltalek susi. Basta dakkel ti pamatik. Anasalisyanak iday, ije na tayon akong pare. Ayagtal na ka, tilalawlawatem. Manon adi ka dati napalabas, ngam di mo pa'y lamapuna si ti panunot mo day ta nga atap mo. Agat atap kalat ta iti angin, nga uray laklakayang kan. Ne, apay kasta tila ngayo nga imay dito'y balay nanang. Kasla nagdagsan ti problema yung. Nabadtri pa kay balay. Apay, nagapa kayo manan kinitatang aya. Ay, makapasuron dya amayaw. Tila'y pagpabasol na kanya kajakmat aramid. Adan sa bagbag tina. Sa bala talaga ti ugali na. Apay manan aya. Kasanaw, kanayon na nga isider ti kadat lalaki kano di ka bubingan mi pailaan. Di na paila mapuna si ti panunot na ti atap na. Nga mangan kano no saan na kayo aputot nga gabsat. Anya? Una yan ni tatang. Lakay, kan bakit kayon? Ngamday tapay lang ang tibagbaga na kada kayo. Huwag nga roda, iso masursurunak. Ang amawan kinapudno day dyan nga ipagpabasol na kanya kanak ko. Wen, nanang, di kay madanagan. Tanairwam kamin kinitatang. Manipod ubing kami, kastan timang mangagmi kini Jimmy akabsat ko, ngay bagbaga na kada kayo. Tunggal aga pa kayo. Iso anarwam kami, nanang. Ay, nagagat no nagagat, di amayaw. Ngam no sumraw ay natilay pagpabasol na kanyak. Iso ang masurunak. Ala, paspasensyaan nyo lat na nanang. Panunutin nyo latan,
Apasat ti panaglakay na ti kasjeng aramidan na. Isubli kong te binulod ko ida bagasyaw manang Risa. Apay, adan bagasyo, Jimmy. Addan manang. Inggatang ko tay naglakwak iti mais amulam eh. Alangarod, apag iso. Maibibos matantay bagas mi ading ko. Hay, nagriga lakit ti kastoy biyag tayo manang. Awan mo ngayon pagmulaan iti natangkin prutas. Tapno adda kumamot maila ko. Nagbasay ti mulmulaan mi alo ti da katugangak. Uray da kami nga rod. Agsapsapol nga rod nila kay ko iti abangan mi adaga. Tamulaan mi kuma. Ngam awan mo't mayat nga agpaabang iti daga na dito lugar tayo. Awan kanot sukayendan no ipaabang da. Hay, nalawa di daga tatatang. Hindi na mo't keta makimula tayo dyan. Ay na, amumot ng tugali di amata, Jimmy. Kaya't naabukudan tikita jay daga. Baybayan talatan. Narigat akong kontraan ni tatang. Apay nga taakas jay ta amata manang. Kaslawan pa kibiyangan na kadatang anak na. Yala bagbagi na ti pampanunutan na. Panunutan talatan, apasat ti panaglakay na ti kasjeng ugali na, ading ko. Di mo gurguraan ni tatang tamadi. Ay, makabannog mo ti agarado. Kahit kabalampay. Ibagam no di mon kabalan, tagpatulong kan kada Jimmy nga anak ta ken di asawa ni manang na. Ay saan? Aging gat si bibiyagak. Siyak lang, timang sukay iti dagata. Urayin da matayak, sa da masublat jay suksukayak. Naglalay nga tanangay, agsalukag damot tapno maadaan da iti sanikwa. Baldaw. Gapo iti kinagagat ko, iso anagatang ko nagijaraga. Saan ko at tinawid nagijay ka nagiti nadakil ko? Gapo iti panaggagat ko. Panaggagat ko na mat tatinultulungan ka mat idi nagtrab-trabaho. Anya mo latin ay tultulong mo ngay, susi. At ado nga amang tirigat ko. Iso anadantay ti kasjay kalawa ti daga. Bunga amin tilingit ko dagijay. Sa ita, laklakan dalaang nga alaan ti tawid da dagitang anak mo. Uray ko ma, no sigurado aputot ko ida. Kahit aking putot ko makadakwada no sana si ka. Mangrugi ka man ako nakaon. Kadjay na tayo na kumparik Kanayon nga umay dito'y balay na di paripitong. At daawit na nga arak. Kanayon nakabartekan. Tagayam, adda sa bali a plano na. Plano yu adwa. Tano na barte ka kon. Gundawayan yu matan tagaramid iti saan ang maiparbang. Nagrugit na talaga ti panunot mo alaklakayan. Aminam nga minan susi. Agin didi ka pa ilaang. Mapakawan kamot kat no aklunong tagpaisaw. Ayawan taklunag, tawam mo't kinapudno dagitang ipababasol mo kanya. Adda, mabaing kala siguro ang mga klon iti amin. Iso adyak ammo no ikak iti tawid dagi nga anak mo no saan. Tasan mo asigurado no putot ko idawan no saan. Pagduadwa ang pailaputot mo idakat imala dalaunay kang ka. Inalada tinalawa mo ging mau. Tidak kalamatam. Kanti lugpap nga gung mau. Ni, uyawan nak sa amot susi. Saan kang uyawan? Ibagbagak lang tagpaisaw. Karuprobam lang ardag dyan naktan kastapay latisawam. Di nakman pagbalin na nalalaki raw. Tauray no kasta tarupam. Kanday taugalem, inananusan ka. Nagbalay na kanapod nung asawa kang kabal daw. Aho! Kita man dyan lapayag da. Nagdadakkel. Kit nagdakkel ti lapayag da iti kumparay. Iso timalaandasan na siya. Diyak ka mukhang ka. Di ta ka manlangan. Jimmy, lakay. Ninanang matyaglutluto iti kusina. Uy, tapi manaw manan iti balay. Apay, nagapadamanan ka ni tatang. Suman na ukano manan ni tatang, iso pinanawan na. Apay mga minakas dyan ni tatang mo. Tila isidsidir na ka ni nanang. Kanasingpo mo ni nanang. Jackpot siya na maaramid na timang lipot ka ni tatang. Uy, nga ron Sa bali kami na talaga ti ugali ti amami. Manipod ubing kami. Kasjayan ti style na. Pudno nagagayt. Kanun saan anabisyo. Di na pa'y kabkabilan din namin.
Ngamdyang iwat na tayo ti problema. Narasaw ti pa nagsasauna, kan managatap. Ay, kaasi mga ron ni nanang Imbak-bakit na ti panagkonkonsumisyon na iti sidong ti amayong. Nga rod Iso nga adayo, tirik namin kinitata. Naungat iti ubing kami. Kanayon na kami abugkawan. Basit la kang malimigin ni manang ko. Bugkawan na kami. Di minarik na. Ti panangipatag ti maysa nga ama. Bakit? Talagakit di nga agom dayjay nga asawam ama ng susi. Naagom iti daga, pati anak na, imutan na, gapo iti kinakamrod na. Ay, jak amoy ti dayja abayaw mo, Elsa. Madlaw adinan kabailan aso kayen ti dagayaw. Ngam ikarkarigatan na pailaeng. No idi ka pigpigsaan na, wen mabalin. Ngam no itatalakayan, ay sos marigatan nun. Kimutong pa'y nga rudan. Kunak nga ron nga itadnan ti tawid dagiti anak may. Tanda mo lat tamabati para kada kami ngam di na kayat. Wen nga rod manang, kaasi mo dagiti anak yo. Marigrigatan da. Takasano, awan mo't daga asukayin da. Tadi mo't ibingayan ti amada. Ay, jak mo nga ron no kasano ti pamay akamang kumbinserita asawa kading ko. Rayan niya ti bagbagak, di nakmat ipangag. Ibagam, adi na maitugot ti sanikwana numatay. Ay naimbaga kamin dagitan, nga mawan latta. Natangkan latta ti pangedeng nakabagays. Jimmy ading ko, amang ano kayat mo ti agabroad? Sumurot ka kinibayaw mo amapan agaplay. Ha? Una. Kahit kula unay ama na. Ngam kwarta ti problema. Awan aramatag. Agsapsapol da pa'y iti kadwa nila kay ko nga agaplay. Jay kasinsin nila kay ko ti agsapsapol iti aplikante. Nangato nga minti saad na iti pagtrab-trabakwan na ijay abroad. Kastaya. Alaman nga ron manang. Kahit ko Kit no arapahap ko ti maka-abroad. Kwarta lang amin ti problema. Tawan mo pangalaak manang. Isuda ka no ti makaam mo iti amin. Bayam tay bagaktokin nila kay ko. Taagkuyog kay itong agaplay. Dede. Ay sos, lumamwag magaya man. Ay, nagsapa ka na bimangon lakay. Kanya nasapa, naladaw pagit din Di nakmairiniing, kunak ariingin na kamasapa. Nasipngot pa'y laeng. Masapo lang marugya akong tagmula. Tapno malpas ko dyan mulmula. Kumangang kapay Intun aldaw ton. Sayang ti oras. Sige, babaraon. Nasakit man ang ti tiyan ko Apay mo na ito'y at tiyan mo agkarasakay. Kasano adag sakit, kataglablabas ka matitibisin. Di ka pa'y mangmanganan no daduma. Ay, manaktak mo nga min dahi tapan na nga iti trabaho. Imbis nga do ti malpas ko, barang makatsambata iti naging apreso tinatang. Di mo ibusor ti bagim iti trabaho, lakay. Kita man tayo suram na'y, nagkutungkan. Apay numanangdan kalaangan iti kaduam agtrabaho iti talon. Saan? Sayang ti itangdan. Idulin talangan Manangdan ka iti agtrabaho. Kalpasan na. Sinsinanto mo ila ti trabaho da. Lugi, tigas na. Di ka mangarod matulungan, tanay nakapsutak mo ito ngagtrabaho. Nalakaak mo ito na mabanog. Kabailak mo kindi, nga uray sisya ngagtrabaho, nalakalang data. Hello Jimmy, kumusta ka dito abroad? Masayat lang tabakit. Naging krisman ng disuldomi kin ni Bayaw. Ay kastaya, wow, kanasayat nga ron, ano kasta? Agpawitak man ng mabigat bakit. Ingkanto gumatangan iti materialis. Agipatakdertan iti balay tayo. Ay na, nagsayaaten lakay. Kamaudyanan na, makabalay tayo matlangan. Saan ta na makipagnanaad ka na iti dadakkel ko, Jimmy? Wan bakit? Ikararag taan na salon at taka na yon. Tapno napigsatan at nagtrabaho. Nang runa kanya. Wan lakay, kasta ka na yun ti karkararag ko.
Napintasan ti balay yung arisa, anak kaw. Kanadapay lugan yun. Wen nga rod nanang, uray da Jimmy. Gimatang dan itilugan da, idinalpas di balay da. Ay na, maragsakan unay para kada kayo, anak ko. Ti amok nga rod kat agnanayon ti kinamarigrigat mi nanang. Ngam kala at matan ti iduduras ti biag mi. Nasungbatan ti kanayon nga ikarkararag mi kinilakay ko nanang. Wen ay na, sapay ko matagtultuloy ti kasta pa nagbiagyaw. Kat uray no pimbintasan ti biagyaw. Agtalinaan kumalatta ti kinapakumbabayo, anak ko Di ka ito kumagbalbalew. Saan to ang mapasamak dayta, nanang? Rombeng lang agyaman da kanyak. Nagijay nga anak mo susi. Tapay manan. Adaya in tulong mo kadakwada, iso adim moras ti panagbiagda. No saan aga po kanyak? Saan da ngagpursige ngagtrabaho? Imbag tadyak imbingayan ida iti sukayan da adaga. Naka-abroad da nga ta, no addadalaang ditoy nga gamgamulo iti daga. Iso adakkel ti utang da na imbag anakam kanya. Siyak tinang pwersa kadakwada, tapno agpursige da ngagpabaknang. Kahit anyat planom iti sanikwata ngay. Kaano ngay nga itad mo ti pan nakabagi dagiti anak ta adaga. Lakay kan, di mon kabailan na trabahuan dagijay. Wen, alain dan titawid da. Ngam, bayadan da. Apay nga ipabayad mo katawid da nga road. Ba, nang damutan, kabailan da na bayadan da ita. Uray ilaklakata ti preso na, tawan mo't sabsabali. Anyaman day ta pampanunuta mon baldaw. Kunak man no nagbalbaliw kan, nga misumulat ta ti ugalan. Agturay mo lata ti kinaagum mo. Apay ayakas ta ka. Ketbak nang dangarudan. Tulong damutan akadataan nagandak da. Iso abayadan da titawidon da aldaga kadata. Nalakalaang ti panangilakaw ititawid yo anak ko. Uray i-half the price kon. Tawam mo't sabsabalay. Pasensya kayo no pabayadak titawidon nyo. Sana bale, tanapintasan ti biyagyaw ngagkabsat. Dadakkelan, jay balayaw. Kanadapay lugan yaw. Adrapay ka no nagatang yun adagayaw. Pudno aya. Wen tatang, adain lako da kada kami adaga ijay abagatan. Oray sak tatang. At damot nagatang ko adaga. Ngamsan unay analawa. Imbes asabali ti paggatangan yaw. Da kami laen Tatulong yumot tanggara kami. Tapno may patarimaan mi mamut ti balay may. Tanay, di pa'y maripiran. Sige tata, agpagatang tayon to iti materyales. Tay patarimaan yun ton ti balayaw. Sige, tapag tinulungan mi kini Jimmy ti magastos para iti dayta, tatang. Ay na, alaman nga rod anak ko. Ay na, kabaudyanan na. Pumintas mo't lagan ti balay may. Agure kayo. Anya dayta? Isaon, ti bayad ti tawid yaw. Wanaw, sa bali pa iti itadyo abayad ti daga nga ipatawid ko kada kayo. Kat uray sa bali pa'y dayta, tatang. Nasayaat nga rod, no kasta. Kahit itid mo nga rudan at idaga atawid da, tabinayadan dan samot tanday jay. Jak amo ano bayad da dayjay, wano intad dalaang. Tanya kumangay, siningir mo nga rod ida, di bayad da dayjayan. Di da mo lamasang agamulun jay daga. Iso ahabang si bibiyaga. Siyak pala timang gamulo ka dagijay. Anya, kunak man no itid maun, isa pinabayada maun. Saan da nga rod amasango? Sayang no mabakante. Mula akpay Isupay ti mapaglakwan tayo ti maimulay jay. Baknang damo ilagay. Saan dan ang tagtrabaho iti daga? Tsaka mukhang ka. Nagrigat ka kasarsarita. Di maamo ti mabagbagaan. Padalusak ti intero adaga tatamulak itinateng. Anya, mula amamen. Naglawa. Kabalam nga raud. Wen, manangdanak iti uray maysa wano dua katulungak. O sarag ti kwarta nga intag dagiti anak ta nga imbayad da iti tawid da. Kit nagkurang da jay, umutang
Di ka lamabutang agutang-utang. Sa nabali at ang mabayadan mo. Kadwork tagmula. Tapno adunto ti maapit ko. Naglawa mo tanjay minulaan ni tatang nanang. Ay, wang nga roda. Nagdakkel ti puunan na iti dayjay. Gasot-gasot aribaw. Imutang pa'y kiidia. Nagdakkel ti utang na. Anya, apay asaan anang ibaga kada kami. Apay nga imutang pa'y laang iti sa bali. Ay na, kundi pride mo ta di amayaw. Kabalan na kanutag diskitar iti kwarta nga oray sanyo nga ikan. Ay, anyan ni tatang. Nagalas ti pa nagpampanunot na. Laklakayan na di agbalbalew. Ay na, nagpagsamot ang titudo bakit? Kasano na ito yun nga eh. Anya nga ron nga kada bagyo na. Ay na, awanin na kitimulak. Nadadahil dami na eh. Kasano nga jay puuna. Sapay dakil ti utang ko. Makamo ka? Tulungan nakbat agag panunot iti solusyon susi. Anya kami din ta. Ingkatungkalan, nagijay mulam. Katlusan na madadaal. Sagay sa matungkalan. Nagkunang amin kang agmula kay tikas jekado. Problemam daytan. Kasano nga ay paribal daw. Agbayad kan atanay. Kasapulak mo't ti kwarta. Awan pa'y nga road. Nabangkrap mo't jamulak. Na dinadaal ti bagyo. Awan bibiyang kao no nadadaal wano anya. Basta no anya titulagan ta. Iso titungpalan ta. Inikan kan iti pawayway. Ngam awan matlat ta. No di ka pa'y makabayad. Nasaysaya at lang nga idarum kan. Ay kwa. Sana kababay ti may darom-darom. Agbayad kang arudan Awan ba nga ron pagbayad kumare? O di na dumadagam ti pagbayad maun. Day talaang ti amok a solusyon day ta, paray. Yeah.